ipagkaloob mo ing sikanan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, daratang niya ing espiritu, bang sa upana katamo, uling tao tamong may na, uling etamo man balo, nung makanano tang manalangin, dapat ing espiritu, ya mismo ing magparalampu, arapan ng Diyos, para kay katamo. King dalong Ausanda kayong kakaluguran, nga naning Ginoo. Uling ing sablang dimdam ko, kingig pa ko, pepabalo ko, keyo. Inginu manatili kaya kayo, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. King panahon na ito, selita niya namang Jesus karing tao ing metong pangtalimhaga. Ing kayaryaning Diyos, kawangis nening metong nga taong sinalbag maya pabini, king kayangasikan. Misa na bengi, kabang matutudlaring sabla, di natangging kalabana at sinalbagyang bining marok, adikut, busal ning trigo, at sakaya meko. Inyang tinubo at memo ngayong trigo, linto mo naman, ing marok adikut, inyaring alipaning menasikli napit lakaya at ngara. Puwari, maya pabini ing silbagyo Ginoo, makananong mi kasamot di ko tamarok. May kibat siya, de patanayan ning metong kong kalaban. Kitang daring kayang alipan, buriyo pong putputan ming dikot. Aliyo, nga nang may kibat, magkangking pamamutputsyo pati trigo tuki. Paboren yung parehong tumubo ang gaking panawuning papalot. Potang oras ng palutan, sabihan nyo king talapamalot, tipunan yung mumo na yung dikot, at sakayo aptasan at dulukan, at tipunan nyo king kanakong kamalig, ing trigo. Kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Pasibayo po mayap abak kaya kayungan. Pakigreet pong good morning din kaya kayo pong kasiping. Sige po, good morning po. Maya-payabak po, kaya katamungan. Sabi ko po, kareng sinimbanan din. Nandin pong 6:30. Sabi ko po, alanghalong biro po ini. Neng magmisa ko po kay ni King Mexico. Balamo mo po at kung at king garden.
bukod po king mga lagu, ang pong mga santing lapuring sisimba. Aba, bala mo po, bulaklak kayong mamukadkad po, tang sisimba kayo po, potang atsyo kayo po keniking pisamban. Inyapin po sabihan nyo king kasiping yu, lupa kang mabanglungeni. Sige po, sabihan nyo po, lupa kang mabanglungeni. Balo yu po, Domingo na naman po, at syuta na naman po king pisamban, bang kanita painawa pa, karing kaka-stress tamo, bang kanita pasalamat po, karing grasyang tatanggapan tamo, at pasawo po kingapong ginubang kanita ayag yu, tanano na naman po, din kaya katang kanya-kanyang responsibilidad. Palakpakan tayo pong masika ni ngapong ginu. Balo yu po niyang nilabasan na Sabado at yuke po king balanga bataan. Balo yu po nung ninano kami ka rin, ini po kasing pinsan kong buo. Pinsan ke pong buo, imana, ang po imako po mikapatadla. Madre ne po, ining kanako pong pinsan. Madre ne po, may yari ne king kayang pamag-aralanting madre. Pintalan niya po karin king balanga bataan, karin pong madre po ning Santa Clara. Balo yu po, kabang kukwento ke po siguro, alayang medyo datang, mikadatang ya pa mo po, potang abalo yu po, nung nanong pegdalana na po ning kanakong pinsan, bayo ya po may kapag madre, balo yu po ining pinsan ko, malatiya pa po, anak ke pa mo po, bisane pong magmadre, o ning todo tanggiya po, imana po kayo, imana yun buring magmadre, ing kayang anak. Siguro po uling tatakot siya po imana po tayo na nepuwakit pa si bayo. Ing kayang anak. Inyapin po king kakatanggi na pong mana. Balo yu po, miras king punto na po ning biyena po. Ning kanako pong pinsan. Eko po balo siguro nung eko magkamali. High school ya po kanita. Aba, tinakas ya po karela. Tinakas ya po. Ining kanakong pinsan, da po balo nung nukarin niya minta. Although tinlang idea, siguradong mintaya king kumbento, pero da po balo nung nukaring kumbento. Balo yu po nung pilandeng aldo panintunan, at lungaldo ding panintunan. After 3 days, ikit de po, selug sugando po dening kumbento keniking Pampanga. After 3 days, balo yu po nung nukarin de ikit, keni po Mexico. Inyang at syula pa po keni, Ring Benedictines, ding madre po, keniya po minta. Ingka na ako pong pinsan, uling kilala ne po siguro, Sister Angelica. Ikit de po kenila po mi pangaga. Idara ko po, ang po ingka na akong pinsan. Karinla po may gumpisang gawang deal, nga na pong mana, kingka na ako pong pinsan. O sige nga na, payagan da kang magmadre, pero metong kondisyon, kailangan manari ka pang metong a kurso, nga na. Manari ka pang metong akor, siguro isipan na pong dara ko, kingapatabanwa po, taakwa ng manaliwabori, nining ka na akong pinsan. Balo yu po ining pinsan ko, kinangwaya pong pharmacy, hoping na sana milako po yung kaburyan ng magmadre. Pero wali po, lakwas mong mesiri, ing kayang kapagnasan. After 4 years, kayari na pong kayari, king kayang kursong kinwa, linub ne po, karin king Santa Clara, po keniking Pampanga, karin po king Balanga, Bataan, at inyapin pong milabasan na Sabado, madre ne po, ing kanakong pinsan. Balo yu po, kabang lalawin ke, first time ko pong manakit, profession da po ding magmadre, first time ko pong manakit, kabang akakit ke po ining kanakong pinsan, mi papalwa ko, kay ba't mga di ko kingapong gino? Balo yu po nung nasasabihan ko kingapong gino, nga kung makanyan kingapong gino, Lord, you never fail to amaze us. Lord, you never fail to amaze us. Gino, kapapagaldidinan mo kaming sangkan, bang kanita mamangha kami, bang kanita mabilib kami, bang kanita manakit keng mayap, sumangid daring marok a malilyari, kingke kaming paligid. Tutu naman po, wale? Eya po papagaling nga pong ginong papakita na nakatamo pong mayap, king kaya katangbi, uling king katutuan kaluguran kong kapatad, king yato ngay ni, misasamot ing mayap, ampong marok, and that is exactly the meaning of our gospel today.
ating niya pong kinwentong talimhaga, inga pong Gino, misan kanu ating may nasikbini, mayap abini, king kayang asikan. Kaya mo po, pangabengi, inyang matudtudnongan ding sabla, aba, libanan ning marok, libanan ning kalaban, may nasikyang dikot, marok adikot, anyang tumubo, sabi tinubuing trigo, ampoing dikot. Bala mo po, makanyan mo naman, king kaya katamo pong biye. Baloy po, ing kaya katamo pong ebanghelyo, na po ring sabihan, mag-label tamong tao. Ing delikado po, king interpretation na ning ebanghelyo tamo, yapin itang potang may gumpisa na kang mig-label a tao. Ing taong ini, dikot siya ini. Ing tao nga ini, trigo ya ini. Ing siping kong bale, uling maindredo siya, dikot siya siguro yung siping kong bale. Ing makatakot po, potang mig-label ta ng tao, po makanta punto, ing kaya katang ebanghelyo. Baloy po nung nanong punto na ning kaya katang ebanghelyo, itamongan po, king kaya katang pilubluban, misasamot ing mayap, ampong marok, ala pong purong marok, ala din pong purong mayap, misasamot ing mayap, ampong marok. Nano po yung panagkat kaya katamo? What is the challenge for all of us, my dear brothers and sisters? We focus on the wheat, not on the weeds. Mag-focus tamo po, karetang mayap. Lawen tala po detang mayap a malilyari king bieta mo at king kaya katang paligid. Watuto, potang biklat may kaya kang TV, may masa kang dyaryo, mig-scroll ka king kaya kang Facebook. Bala mo yata, mas marakal na pa po ring marok a malilyari king kaya katamo pong paligid. Pero hindi po yung challenge. Pantunan tala po, detang mayap a malilyari king kaya katamong biye. At nanong kailangan tamo pong gawan? We fill our hearts with the sense of awe, mamangha, mabilib, karing balang araranasan tang mayap, king kaya katang biye. Nungkot nanda ko po, mabibilib ko pa po? Mamamangha ko pa po? O puting makatakot king kaya katamong edad, ing sasabihan tamo, ikit ko na yan, balo ko na yan, ala nang bayo king kanakong biye, baloy po potang makanita ta attitude, sabihan ko pong tutukya kayo, magkasakit tamo pong akit tala, ding mayap, king kaya katang paligid. Baloy po, meto nga mayap, ang malilyari king kaya katamong biye. Yapin po yung kasiping nyo po. Lain nyo na mo po yung kasiping nyo po. Anong lupayang mayap? Sige na mo po. Lupaya pong mayap, yung kasiping nyo po? O lupayang alanggawang mayap, yung kaya kayo pong kasiping? Ne. Lupaya pong mayap. Pantunan, ing mayap king kaya katang paligid. Mamangha, karing grasyang pagkalub na po ni nga pong Gino, king biyeta mo, nungkot nanda ko po, mabibilib ko pa po, ketang katutuan na atin ko pong obra, atin ko pong gagamitan pang gastos yu po king kaya kayong biye, nandin mo po bayo ko po lungob, kini king kaya katamo pong parokya, magpark ko po, at luno pong tambing, ding kakatok king kanako pong awang, mamalimos la po, rugo, nung alala po nga palimos, nanong kananda po, king patingapon, mabibilib ko pa po, ketang katutuan na atin kang masalese obra. Mabibilib ta pa po, ketang katutuan na mamangan tangatlong beses patingapon. Neng minsan nga, makapagpa-food panda ta pa, makapag-deliver ta pa. Agyangatin ta ng ulam king bale, potangin mo makahing buring ulam mo king bale, malagwa mo yung makapapag-food panda ka, ali mo po. Mabibilib ko pa po ketang katutuan na ita. Mabibilib ko pa po ketang katutuan na okay yay mamo, okay yay tatang mo, okay la rin kaya kang kapatad. Mabibilib ta pa po, ketang katutuan na ita. Mabibilib ta pa po king aslag na po ning aldo, aranasan nyo po retang 5 aldo tuki-tuking mamanuran, o tanyang 5 aldo tuking mamanuran, amis ke pong bigla, ing pali ang pong aslag na po ning aldo. Mabibilib ko pa po, mamamangha ko pa po karet, king aslag na po ning aldo, karing bulaklak king kaya katangdalan, karing mayap amalilyari, king kaya katamong pamibiyebye. Yes, my dear brothers and sisters, at sing marok, king kaya katang paligid. Pero yung aduan na ni nga pong Gino kaya katamo, we focus on the wheat, we focus on the good. Iyang pansinan tamo ita, at iyang paboren tamong mamungay ita. Tamo po papaboren ing marok, kunana po yung sustansya na ning mayap,
king kaya katamo pong puso, ing masakit kasi, tutok ng tamo pong gagawang mayap, lalo na po tangin na makapos, o kaya po tangeda na ayay appreciate, o kaya po tangeda na pasalamatan ng mayap tanggagawan, ning minsan tutok ng tamo po wale, karing pengari po keni, kutnanda ko po, mapagal ko po karing kaya kayong obra. Makanano nung mipaintagon, inganak mo naapapansinan ning pagal mo, naayay appreciating pagal mo, masyasya pa mo rin buntok hanggang eni, buri ng sabyan, tuknangan mo na yung sesening kaya kang anak, alipo, diluan me pa mo rin, sesen me pa mo rin, pagluto me pa mo rin, dinan me pa mo ring bakal, alimo po, kaya kayo pong sisimba, baluyo po, marakal may indredos king pisamban, alimo po, marakal marites king pisamban, buri na waring sabyan, ating kangakakit matsura king pisamban, nakasimba, nakalungob king pisamban, alipo sana, agyang pang atsyu, ing marok king kaya katang paligid, do not get tired of doing good anyway. Watuto, misasamot ing marok king kaya katang puso, ampong mayap, pero sana po, ing pansinan tamo, ing paboren tamong tumubo, yapining mayap. Potang positive ka, potang mayap ing kaya kang attitude, king balang araranasan mo, sabyan ko pong tutukya kayo. Mayap mo naman, ing mibalik po kaya kayo. Bala mo po, ining kwento na po nining meto ngayanak, ining anak po, minsan linubya po king kuweba. Alaya pang idea kaya tangaman wantang eko. Baluyo po ring eko, king kapampangan alingongo. Linubya po ining anak king meto nga kuweba. Kalub na po king kuweba, ginulisak niya po ining anak. Hello, ngana. Ining eko, natural, mag-eko po itang kayang sinabi. Hello, ngana mo naman. Bala na po nining anak, atin pa pong meto nga yanak. King kuweba, kilub na po ning kuweba. Kay ba't? May kibat siyang pasibayo ning anak, ngana. Ninuy ka. May kibat siya ning eko. Ninuy ka. Nga na. Kaya ba't may kibat siya po ining anak? Migta kaya. Paglokwan mo ko. Nga na. Paglokwan mo ko. Nga na mo naman po nining eko. Kaya ba't may kibat siyang pasibayo ning anak? Loko ka ne. Nga na. May kibat siya naman po ining eko. Loko ka ne. Nga nang makanyan. Ing anak po, penandamana. May nga gaya po. Ining anak. Tsakaya may mulandit pabalik king bale. Sinumbong ya kang mana, nga nang makanyan po kang mana, ma, atin po nga nakitang kuweba, sinabi na loko ko po nga nang makanyan. Iningi ma, uli siguro nga hintindyan na balo na po, eko yung dimdam na ning kayang anak, nga na po ning ima, king kayang anak. O sige nak, magbalik kang pasibayo king kuweba. Pero ngeni, subukan mong mayap naman, ing kaya kang sabyan, ketang anak. Mayap, ing kaya kang sabyan ketang anak. May balik ya po yung anak king kuweba. Hello, nga na. Hello, nga na po nining eko. Kapogi mo, nga na. Kapogi mo, nga na naman po nining eko. Good boy ka, nga na po nining anak. Good boy ka, nga na mo naman po nining eko. Baloy po, manibat ka nita. Ing anak, inisip na naking kayang sarili. Manibat ngeni. Mayap na, ing kanakong ibye. Mayap na, ing kanakong sabyan, bang kanita mayap mo naman, ing mibalik kanako. My dear brothers and sisters, that is the point of our gospel. Yes, dakal matsurang malilyari, king kaya katang paligid, but do not let that prohibit us in doing good. Do not let that dull our sparkle. Tandaanan niyo po, magningning tana. Tamo po papaboren, na ring marok, ang malilyari king paligid tamo, ilang maging sangkan, nung bakit magdalumdum, ing kaya katamong ganaka. Lenyo po ngini rin kaya kayong kasiping. Sige po. Sige po, lenyo po rin kasiping nyo po. Patsepa naman nila miglupang maya po rin kasiping nyo, ako namo po balo. Sabihan nyo po king kasiping nyo, hello? Sabihan nyo po king kasiping nyo, balo mo. Kabang lalawenda ka. Ala talagang duda, mas sexy ko kaya ka. Ali po, joke mo. Joke ya mo po ita. Joke ya mo po. Kaburi nyo pa mo po. O hindi po talagang sabihin nyo po, king kasiping nyo po. Sabihin nyo po, hello? Sabihin nyo po, king kasiping nyo, tandanan mo. Mayap ka. Ka sa papagal,
gagawang mayap. My dear brothers and sisters, in the presence of the evil one in our surroundings, do not get tired of doing good anyway. Uling datanging ngaldo, ding mayap pagagawan tamo, ilang maging sangkan, nung bakit sapak tang grasya, iba't kingapong Ginu. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko. Maralastang panyubukan, ing muaning Diyos, dapat mabagal yang mimwa at malagwayang mamatawad. Aduan tamo kaya misan pa, ing itubod ning kayang espiritu ning pamamatawad at pamakipagkasundo karing sablang tao. Nga tamong manalangin, Ginu pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kin Santa Iglesia, lalo yasanang maging talayatad ning pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin taking Ginoo. Para karing pamuntok karing sablang balitang, bitbitan do sanang mitmong kapibabatan at tiyaga, ring kasakitan ning kayakatang panahon, at manatili ring panimunan ing balayaning Diyos, king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing mga siyas na pusong palpikasala, makombertila sa aking Diyos, kabangatin pang panahon, uling king aldoning pupol, binanang mitawli, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan at tsuketi, alikas da sana kin dapat impanwalan at atsukarin puso tamo, ing maragol ng kapagnasan ning lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, reliyon, o kabilyan kimbye, ipanalangin taking Ginoo. Ngini adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Akakit mo o Ginoo ang gaking kabubusalan din kaya kaming puso, balo mo nung nuna antila labanan ning kaya kaming ketasan, paginakit at kayalan kapanubayan, ing pamangailangan ming mamatawad. Itubod may kaya kaming kaya kang espiritu ning lugod, ban makapamatawad king makabuklat a pilubluban, at apasulungan mi ing tunay kapayapan Kristiyano. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamang daon matanggap lara paning Diyos ipang mayupayang tutu. Ginong Diyos mapamakalulong iba, ing anak mong Yesus agkatano king kayang dulang ding mayna, kambering masikan, ding matas, kambering mapakumbaba, kapamila taning pamikatabno mi kaya, ding mayna, mipasiknangan lasana, at ding mayap, lalong mipakayap, at itamungan maging mamutamot mapamatawad at mapibabata, king metong at metong, antimonong makanano kang mapibabata kaya kami kapilanman, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginumanatili kaya kayo. Yat nayo ring pusuyo, pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya, at syukeka, ing kaya kaming biye, pangimut at pangataw, king pamibiye-biye mi aldoldo, daranasan ming kaya kang lugod, king lugod mong tenam king meto yato, binyene ning kaya kang anak king banalay espiritu, bilang mumunang bunga, ababiye garantiya king akayabe mo kami king siping nakapilanman, ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe alang tok ng babiye kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mula siya naretingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami dawon ko siyang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape. At pepasalamat siya kaya ka, pirasune at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayo yung pepasalamat kaya ka, at binyining kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi kaya kaiting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan.
Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming obispo, Ipasiano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang obispo, pari, diakono, religyoso, ding kaya kang seminarista, ating mabilog a pamilyang kaluguran ng kaluguran, ning kaya kang anak. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niye, at ding sablang may yango na biye. Tanggapan mula siya na king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe namo namang Santa Monica, ing kaya kaming patulunan, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Mausta mo pong king ipata mo nga tsubanwa king panalangin na tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Malugod at mapamakaluluming ipa, ing ginuming Yesu Kristo wa kaya kang anak, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kaya kaming kasalanan, lunelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari,
manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo manatili siya kapilan man kaya kayo. Ipakita mo po ngining misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Cordero ning Diyos, amin anak ko, di kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amin anak ko, di kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amin anak ko, di kasalanan iyato. Iniebuke kami ing kapayapan, iniebu ing kapayapan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayawos king apuna na ning kordero. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called the snares of the dark. Oh Lord,
the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Manalangin tamo. O mapamakalulong iba, di nandake siya ng bayong parasan deting misteryo at iyatad king meto nga bayong biyeke ka. Itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Pasibayo po pasahop la po ring taga Santo Cristo po. Magtindala pong pasibayong tiket karetang epa po meka sali po karela. Nung malyari tala pong asopan ketang abot na po ning kaya katamong ganaka. Ing ginuman natiliya kaya kayo. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, king ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu, ing misa mi daon ne, umen ako king kapayapan.